Tulis. Penting iya bapak di rumah dan balik ke imam masing-masing. Tulis nengin bapak di rumah. Tihula bae mak, Pak. Hai, kok jam sekian balik sih? Gedung di maghrib loh. Kok ditanya cicing bae sih? Kira masalah tah? Itu kok bang. Namun emang ada masalah, abangnya cara ngangitkeuna. Yang cari munyaho. Bang, Kumaha? Aing nyaho. emang kumaha bang carana? Kenalan bae heula. Aran Abang Rasim mah di aran ning saha? Tulis bang. Oh, Ulis. Santai be heula. Emang Ulis boga masalah naon? Mangga cari Ulis mau cerita ke mah, cenah naon. Abang butuh sesuatu ya. Non bang. Cekel bae lah ya. Jelas ada barang bisa lihat ke masalah Ulis. Amankeun dong. Bisin aya jelema nu neuleuh, laju anu menta. Coba bae heula ku Ulis. Nyala menbung mah teu naon. Yang geus bang, nulis nek balik heula. Heula ge. Lamun Ulis butuh di barang, ketinggal hubungi bae kana Abang. Oke bang.
Belah gue ini. Halo Isa. Iya Ulis bang. Oh Ulis. Aina Ulis. Ulis sayang obat tuker ide bang. Oh boleh. Tapi abang tuh bisa beri obat itu gratis deui Lis. Hah? Emang seberahaan? Cuma 300 doang kok. Bisa kurang bang. Tidak bisa. Kita yang paling murah kan Ulis mah. Oh nyangges gitu konanan bang. Oke, kita ketemuan di tempat yang kemarin aja ya. Oke. Mana bang obatnya? Selalu. Ya. Nun ya bang. Diske heula. Lu pura-pura teringat ya. Bayar heula tuh. Oh iya bang, poho hampurnya. Ya. Thank you. Oke. Lis heula. Abang boga barang baru ya. Tapi oke lah dari penmeta. Ya kita pakai baik Ulis gratis kok. Tenang baik sih. Nun ya. Oke, slow. LBDJS presents. Que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas ali. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum. Bloco. 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 Vem com o bumbum. Bloco. Bloco. Vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum. Bloco. 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 Vem com o bumbum. Bloco. Bloco. Vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum. Sudah sabi. Pasti gara-gara si Muslim. Awas saya tolong.
jadi.